MDC ki prepare ki sel tu ba kade ka crucial time ba amen ki sedel ni di bandon ki bru ba experience ba hal tu ki bru ki bandon ngala pan IT ki amendment ko ni mu ban bo nama ka batron ni rei nasio ba don kamba naglam juni ban ya dai ka ri ba che bru ngimde ban perkat ki kata ki hamni hamte ke cek ndala kut kene amendment ndala summit sedel hi you expect ba ka parliament kan sim mereka kan sim ni kini ki amendment ndala kut nila dak ka kam juni ngala withdraw no ndai bagi le ke unong aktif jong ka BPP ong ru ba kuno ru ba ka kongres hadin ke election kan let yes no tilang yang bat ke MPP hapo district council dan even na try do no itu rupa the bit no pasio la itu rupa mas baka kongres kan le ni mu bat tip ikam ka kongres jadi gajing le rai ne kalian di nom keren jong spokesperson jong ka parti bantu ka kongres kan le kata bat yela deru ki tip ne tip ki person pendon ba ong ban itu rupa no ta ki ki pakam jong ka parti kade gajing bom na try bom don gajing kali balak sukren kulma te kumno pinit kum kita ki parti ki ba yela de kim tip ha ki tukla pa di kam jong ka kongres Hatu biyo iba kani ka wave jong ka BPP ka batray borba ka MP election haray kan extend haray to this upcoming district council election ka election na Meghalaya kam de ka batumay ka election na Meghalaya na iba borbor ka mandate hak MP ka mandate hak MDC ka mandate hak MLA ka kan kacong kena try kam long kum ba ayu na marba ka MP ki election tan san rumut kat bah MDC ki spamut habarok ki parti depan suong iba ka web ka de ban long kata ka kom te kam ni bat kam ta ri kongres marba bon ki tu ki I haka vote share di kongres ka MP ka MLA ka nakiu bat increment ka ni MDC ru ka nakiu ka vote share ka bele ka VPP ka de ki parti